Malanga Pet Matebula, Eka Africa Wabula 12 to 2, Musumbuluku kuyafika rakuntlanu. Ntsena eka Mgana Lonene FM. Makombandlela. Hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisero Mgana Lonene FM na kuhlekanisa kona nganyisa la xitichi xurko namuntlha msumbunuku siku ile ra 24 ra n'weti ya Mawuri lembe ra 2023 mina ni khalanga Pet Matebula ni n'wana Risimato wa Jima xitlanga maxingiritano wa chachana makunela wa ndandadzi akwamukela mingisero me kona nganyisa la xitichi xurko nga khoningisela la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na we kuma ku audio streaming ya Mgana Lonene fm.co.za hindlela yele namuntlha ka Afrika wa vulavula timhaka ti nga tala ti nga titani timhaka ti tele ta twa wena ku we khoma timhaka u lava ku famba hi ri gondzo hi ndlela yoleyo ku ve na ku vilela kukulu loko swi ta ka timhaka ta hi laha va tatana Cat Matlala na muyimeri wa vona wa nawu va tekaka timhaka ha kona van'wani va nge ri ve le ku tirhiseni ka nawu luwa ku va va hetelela va tikuma va kha va langute kumbe va tikuma va kha va hetelela va papalata ku tikuma va kha va nyika vumbhoni ku ya hi laha va languteriweke ha kona hi ndlela yoleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta tsakela ku lava ku ta twa ku we n'wangulo wa wena eka tona ku nga va ku ri wihi hi tihi timhaka leti u lavaka ku va u vona leswaku ti landzeleriwa hi mhaka yeleyo ngopfu loko ku langutiwa ka timhaka toleto kasi leswiwani swi vulavuriwa hi mhaka ya ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta ku hetelela ku langutiwa ku xana leswi nga ta va kha swi nyikiwa tanihi vumbhoni a swi nga ta hetelela swi endla leswaku vumbhoni byi hetelela byi nghenisa tatana Cat Matlala a khotsweni ke tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga ta va ka hi laha ku ta twa kona n'we angulo amukeni eka tona hi ndlela yoleyo nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 hi mhaka leyi yi nga le ku saleriweni endzhaku hi ndlela yoleyo kasi yin'wani mhaka leyi nga hetelela yi va koho
to timhaka ta ku vanhu va kuma ti-bail ivi loko va kume bail ivi va nyamalala sweswoleswo hi swi hetelelaka swi endla leswaku swi nga ha olovi ku va vanhu va nyikiwa ti-bail lomu a khotweni hi mhaka ya ku va ku langutiwe ngopfu timhaka ta taleta ku loko se va hetelele va hetela va languta sweswo kasi yin'wana mhaka leyi ni lava ku hi languta mina na wena i mhaka leyi fambelanaka na vatirhi va tirhela mfumo leswiwani swi ta andzhaku kwaloko vanhu va nkombo va khomiwile kusuka aka masipala wa Emfuleni loko va khomiwa vumbhoni lebyi byi va khomisaka i ku veri va hehliwa leswaku va hetelela va tikuma va kha va hoxa xandla ka timhaka ta ku endla leswaku ku hetelela ku va na timhaka ta ku tirhisiwa kumbe ku ti koneketela gezi swi nga ri nawini se swi swa muxaka wolowo hi swo swi hetelelaka swi endla ku va na xiphiqo loko kha ku langutiwe eka timhaka ta matirhelo kumbe loko ku langutiwe timhaka ku ya hi laha vatirhi lava hi va ku va kha va hakela hi mali ya xibalo xa hina va hetelela ku va tikhoma kona vatirhela mfumo van'wana va hetelela va hoxa xandla ka ku endla leswaku swilo swa hina swi nga fambi kasi yin'wana mhaka leyi hetelelaka yi va koho i timhaka leti ta ku loko va ka va endla ku swilo swa hina swi nga fambi minkarhi ya ku tala hi ta tsutsumela ka van'watipolitiki hi ya twa ku n'wina van'watipolitiki miri yini hi timhaka toleto kasi vanhu lava nge le ku hi leswiya swa risimu rin'wana nga tshama ri va kona ra tatana Penny ra ku a ni dlawi kule ni dlawa kwala xivandzanyongeni vatirhela mfumo va kha va ti vuyerisa hina hi kha hi tsutsumisana na van'watipolitiki ma hi vo mhaka kona kasi yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yona hi leyi loko ka ha kuriwa hi kha hi kula hina hi nga kulanyana ka swa ha koteka ku munhu a rhurha a switandini a ku ya lokixini a ku langutiwa na vanhu lava va rhurhaku ku langutiwa ku va na vutivi bya ku fika kwihi sweswo swa ku taniya minkarhi ya ku tala madoroba na swidorobani va tshama va ri ku rileni hi timhaka ta ku khuluka ka nkululo lomu switarateni va ta mi byela va ku lomu switarateni ku na timhaka ta nkululo to khuluka la switarateni timhaka ta nkululo wu tshama wu onhakile hi ndlela yaleya kambe hi rivala xiphiqo lava va tirhanaka na swona va ta mi byela ku vanhu va hoxa na ti-hot plate vanhu va hoxa na yini kwala ndzeni tidrayara swi tlhela swi ndli nga ri ko va ndhawu yo cukumetela kona lomu ka tiphayiphi letiya ta nkululo se swi tikomba ngeti na hina timhaka leti ta tiphayiphi ta nkululo hina tanihi vatirhisi a hi ti tivi hi yo mhaka hi nga chavi na ku tikuma se ka hi hoxa na maribye na hinkwaswo leswi a hi swi tivi ku hetelela ku ndeka yini a hi xiximi timhaka ta tiphayiphi ta nkululo hikuva a hi swi tivi se kumbexana swi ta fanela ku dyondzisiwa ku va na mapfhumba ya ku dyondzisa vanhu ku hi va ka hina lawani ku tirha phepha ku tikoropi ntsene a ku tirhi ti-newspaper a ku tirhi maribye hi yo mhaka ku hetelela ku va na mintlhontlho yeleyo hi ta tlhela hi bula na tatana Ndabera Makwela tatana Ndabera Makwela va suka ka mbulavulo wa xifundza xa Limpopo hi ta va hi kha hi bula na vona laha hi languta ku xana loko mi languta hi matirhele ya xifundza premier loko va vulavula na vateki va mahungu hi Ravutlhanu a va ku yini a va lava ku fikelela yini hi swilo swa nkoka leswi va nga swi andlala leswi va lavaka ku vaaki va swi tiva hi ndlela yaleyo tinomboro hi leti 0860 002 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela yaleyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina u ri yini nako hi ta tlhela hi kota na ku twa ku timhaka leti n'we mi nga na toho hi tihi hina hi lava ku ta twa leti n'we mi nga khoma tona timhaka nomboro i 0860 002 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va hi twa ku hi yisa ku yini amahlweni lembe rin'wana ni tshameni ni kha ni languta tivhidiyo na ha ri ndele wena ni kha ni languta tivhidiyo leti ti va ku ti ri kolomu ka swihangalasa mahungu ni kuma maendlelo ya ku swi tikomba ngeta ha ha vileli ku hi swihi leswi hi hetelela ku hi swi vekela ka tivhidiyo hoxa xin'wana na xin'wana swin'wana swi hetelela swi vuya swi hi xanisa ka vumundzuku bya hina hi ndlela yoyoleyo yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa ku na n'we mi angula mi ku yini 0860 002 kuxana ha vilelake loko hi hoxa timhaka ka ta hina eka
loko hoxa timhaka ta hina eka ntshamo kumbe loko hoxa timhaka ta hina eka swihangalasamahungu swa mani na mani ke a vilela ke 0860 002 nakona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri lo nhleka Nsikana Buthet na vayingiseri hinkwavo na n'wina ku Africa wa vulavula na musumbunuku lowunene Butome. aye Butome Mpfukile Buthet. hi pfuka hi kutani a hi na nchumu mani n'wina ngomwi A kha ha pfuka hi ku moya wa kha wa nghena wu huma Buthet. Mbilu ya mina yi vave ngopfu Butome. A ni lave ku mi kandziya hi ku mi surprise kwala maheleni ya vhiki mara ni tsandzekile ku fika ka n'wina ni lavalavini na alternative route ya ku ni nga kota ku ta ka n'wina hi laha a ni kha ni ta hi kona a ni kotangi se ni ti vutise ku ri mo khida loko mi ya ka n'wina na ku sungula ni vutisa ku fana na loko mi ta hi kwihi mi ya kwihi hi ku a ni swi twisisi ku kumbexana nghenani makeni mingiseri ku na van'wana la layinini nghenani makeni hi twa ku kahlekahle n'wina mi ya kwihi loko ni suka adorobeni ra Giyani Buthet ya kongoma section S ni kha ni ta hi hala ka ti-hardware a ni fika ti-S a ni swi tivi ku ni se ni fanele ni ta hi kwihi a mi fiki hikokwalaho ka yini ku na damu rikulu le khoneni le la ko vandekana na church view na ti loko ni fanele ni khupukela ti-S ene ku hava ndlela yin'wanyana leyi nga ndliwa for temporary ni vona tiphayiphi la tlhelo ni twisisa ku maybe ku le ku tirhiweni mara ndlela yin'wanyana ya ku loko ka ha ri ku tirhiweni ni fanele ni famba hi yona hi a yi kona mi fane mi nghena hi le xikarhi mi ta hi le ka magistrate leswiya mi ya humelela ka mageza se mi kota ku ya ti-F hava sayini na yin'we Buthet loko ni fika laha kerekeni a ni fanele loko ni fika laha kerekeni ku ri na sayini ya ku komba ku patu leriya a ri hindzi ri ya leyi ku hava ene lexi taku ku ri nga vi kona kumbexani swi vanga na hi ku loko mo languta lava va nga le ku ri tirhiseni masiku hinkwawo va hindi kwalaha matini malama vo nghena va ku paf va famba na n'we mi tiko a ni tiko se mi heta 2 liter instead ya ku tirhisa half liter na swi twisisa ku le ku ndlekeni ka yini a ni mi mavula mi ri ku na tiphayiphi ku le ku tirhiweni se loko ku ri ku tirhiweni ha va tshika vanhu va ti tirhela ivi loko se va hetile hi ta kota ku swi tiva ku okay laya va lulamisini se hi ta kota ku famba hi kona se a ku pfariwi Buthet ku nge pfariwi lava kota ku hundza ku nge pfariwi lava kota ku hundza va tsakela ku hundza va le ku hundzeni loko n'we mi twa ku movha na swi tiva ku movha yi tshama yi basile kumbexani yi langutana sweswo ku movha ya mina yi nge ngheni laha ti le ku ngheneni timovha ta to ti yima hi ku va swi ni hlupheka ngopfu Buthet mara a hi hindzeni la Buthet vanhu tanihi vaakatiko a hi ri rhandzi tiko ra hina na hina hi hexe a hi ti rhandzi loko i famba Buthet i hindza xikolweni lexiya xintshwa lexi nga le ku tirhiweni i langutise ka Thomo kumbe ka Makoxa ne ku na laha xikolweni lexiya very bright star before i fika kona ku na dumping yi nga ndliwa laha Buthet a ni swi tivi ku laha a ku ri na dustbin yo ka yi nga ha vekiwi oro ku endliwa dumping na so mara ni swi vuyisela ka hina vaakatiko ku munhu wa swi vona ku matlakala lama amele ku tekweni laha mara na beja ma mina hi lama 2 loko hela n'hweti laya ka hate taniya patu leri ya ka Thomo ri nge hindzi laha hi matlakala lama hina vanhu hi ma chelaku laha munhu wa kha wa swi vona ku hava dustbin mara i ala a kha a ya a chela matlakala laya a ni swi tivi ku hi fike njhani hi ri vanhu futhi matlakala mi vula malakatsa ni ni vula na malakatsa na matlakala hinkwaswo hi ku hava matlakala mi dyiwe ngopfu hi ku hava sweswi ke matlakala mara Buthet a hi rhandzi ndhawu ya hina vanhu lava va tshamaku laha kusuhani na ndhawu liya a ni tshembi va dya va tiphina hi leswi cheleteriwaku laya
va kha va swi vona vanhu ku a ka ha ri na dustbin mara va ala va ya chela munhu ni fika ni n'wi vona hi baki a ta engari ko wa xivaleni xa tinguluve a fika hakulela kunene laya a ni swi tivi ku hi fike njhani kwalano mani a rezi no ya twala koba yaleyo hi yaleyo ni kha ni vulavula hi yona sweswiwani ku hina tanihi vaaki hi nga tlhe hi kota ku hi gungulela timasipala hi ku he kululu lowu wo khuluka na switarata wu tshama wu blokile ku ve hina a hi lavi ku susa ku swi twisisa ku laya etiphayiphi a ku cukumetiwi xin'wana na xin'wana van'wani va hoxa na swikero van'wani va hoxa na ti-hot plate hi leswaku ko cukumetiwa xin'wana na xin'wana a swi twisisiwi ku tiphayiphi letiya ti tirha yini ya so uthethe a hi tirhandeni xin'wana uthethe ne tolo ni ve na badi ro nghena hi exit liya mi nghenaku hi yona loko mi ta kwala ntirhweni wa n'wina hi Musumbunuku na hi Wavuntlhanu ni hlangana na moya ni boha hi plastic liya mbilu ya mi yi vave ngopfu a ni horise moya mara hi ku moya ni hlangene na wo fika ni boha that's why loko mo swi vona namuntlha a mi xo swi hangalakini laha i mhaka moya lowu batolo nampundzu enke ni jileni ka swi twisisi ka mina ku ni fane ni chavela kwihi bye Mamani Mingsero Vineko 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM makombandlela ai kuti ku Mingsero mena ku ngongolo wa wena uri yini kwala unga ningisela urko hi ndlela yoyole makumembiri naro timena tentsena ku bilawara ya khume naro nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela ai kuti tlhelo ri unga na rona hi ndlela yale un'wana Mingsero lo nhlaka nanga papa mi ukani mfukini ivatomi ngobona anteni la n'wina ni anteni nga ni nge he vuyi ku nga nyanga tseka na tisa ku mhaka ta n'wina na ku vulavula hi timhaka ta vatirhi lava loko swi onhakile ku blame-iwa van'watipolitiki xikombiso xikulu lexi ni nga na xona hi lexi Kalanga loko mo ya laha Alberton Civic Center laya onge ku na vanhu lava va nga na database ya vanhu lava twaku va kolota ivi ku sungula ku endliwa swilo swo huma ndleleni mixalaphungana leswi humelelaku va fika va teka vanhu lavaya leswaku na vafana va kona vanhwanyana va kona va tirhaka ngopfungopfu ka vafana va mbala na swikipa mi nge swi koti mo n'wi vona loko a ri ka computer ku i le ntirhweni lexi va xi endlaku i ku endla swilo swa ku loko munhu a pfaleliwe gezi va fika va ku i nga vileli va ku veka tlhelo va rhumela vanhu va vona va lava private contractors va ta ku pfulela gezi ivi wena i fanele va nyika cold drink swi rhongo phela swilo sweswo swa ku i ta nyika cold drink mara we i lava ku kulayitiwa se loko va za va tatanyana xandla vambirhi vanharhu va lava karhalaku ku xava cold drink se va suka va ya ka ward councillor va ya rila loko va rila n'wana wa vanhu a nga swi tini swo ta khoma ku hi a tshika ye i ta vulavula leswi a tivaka swona leswi a tivaka ku masipala wu tirhisa swona kasi no ku na swindodzi la phakati la ni victim Khalanga na swi ta ku loko ni vula leswi se mi ta pfula na matihlo loko ni vulavula hi xikombiso xa mina ni tshame akhawunti ya mina ni ya kwalaya nhwanyana wun'wanyani a ku ka mina a ku i nga vileli Maluleka a ni veka tlhelo leswi ni hlambaka ni basa ovhelo wala ni yi dyele mali la i ta endla yini ko no i nga zivela akhawunti leyi a yi karata ngopfu ni ta ku lunghisela yona it was July 2021 mati va Khalanga hileswaku a teka 4,000 mi nga ni voni swona fa ni phunta na mina ni yi humesa matala ku ni tlhelela ni kuma ku no a nga ha ri kona antirhweni hambi yi lovela yi pfuxa fota mara a hi mina ntsena ku na an affluent suburb kusuhana la ni tshamaka very i Meyersdal n'wina mi fambaka tindhawini sho kuma ku ma yi tiva ndhawu leyi ma tiva ku na tikambi ku na van'watipolitician vo duma ku na van'wamabindzu vo duma mi ta va kuma laha Civic Center i swi vona ku va paku ikhonomi laha ku hakeriwaku ma 200,000-300,000 ku ta dlawa account ku tlhe ku bridgiwa ivi mara loko se mi ya yingisela city manager a dlambadlamba mi no hleka ku a nga swi tivi ku kwala handini ku na vanhu na sweswi loko ni nghena hi ku tiva ku ni tshame ni yi kama vo vutetana hi mina hayi Maluleke tanani haleno van'wani va vulavula ririmi ra ka hina se ku boli ngopfu leriya rono loko mi ya a All Road ne ka license department no ndlandlamuxanyana a ni swi tivi ku hi ta va kuma rini vatirhela mfumo a ni ri hinkwavo va tano mara ku tele vona ni tshame ni hlangana na Criselda lowa wa ka TV kwalaya ku kha ku veketeriwa vanhu a tlhelo you know swa chavisa Khalanga loko ku a swo chavisa kumbexani leswi nga endleka emfuleni swi nga hetelela swi pfuna ka ku vanhu va sungula ku swi hleketa kambirhi hala ka
ka timasipala letin'wana letin'wana hi maendlelo lama loko ho kumanyana hi petrol di mazangana nyana leta tshamanyana ekurolini leswo swi nga humelela emfuleni a nchumu leswi kambe munhu kambe mi nga si famba munhu wa le ndzeni i dlaye hi mani kahle wa ku tirhela tiko hileswaku swi fika laha mina ni hleketaka ku vanhu va fili tsiriti mati va vanhu lava va tirhaka ka timasipala ngopfungopfu ka revenue collection le ka billing va bori ku fana lero ni va fanisa na lava tirhaka ka department ka leswi nge i supply chain lava vo xava swilo lavaya mati va vanhu lava loko munhu a ti hlengeletani khalanga a mati ti hlengeletanini va tlhe va biyeleriwa hi lavakulukumba ku no unit leyi yi busy ngopfu kasi swi le ku kukuriweni swi ya tlhelo ra vona va famba hi timovha to ka ti nga ringanangi na miholo ya vona se na genge leyi tirha kwala ka masipala laha ti-wild track teto a ni vuli ku no vondoka mara ha swi voniwa swi vonaku leswi a hi swonaku leswi na n'wina mi nga dijiya swi le ku tikela tiva wo tirha ku petrulela loko i ya ka xikumbe u vuya i ri hana mali ya petrolo mara wona hawa vo cincana un'wanyana ya pfumalanga na vana va vona va ya hala na hala ku komba ku na lomu yi pfelelaku hi kona kambe why swi nga fiki makumbu why va nga khomiwi kumbe xana leswi nge le mfulweni a va sunguli ku khomiwa vanhu vo fana lava le mfulweni mara vantsongo ka lava va ha ku onheni va ri kwala phakati vantsongo ka lava nga ku onheni hi va langutile ni vulavula kun'wana kwala ajoni ka ndhawulo yin'wanyana ya le ya mudende ku na vanhu va nga khomiwa vo talo tlhelo ra hala Johannesburg masitava loko ya ehleriwa mali va nga yi nakisana yi hinda 22 million van'wani va vona a va tshama kwala Mayors Dal mara kuku i first entry leswi munhu wa kona a nga yi living a nga chayisi na n'wina van'wani loko mi fika mi kuma a fiki khale mbe mi swi vona ku na xin'wana xi n'wi khutazaku leyi yo yi nga yini leyi va hlongoriwile no hlongoriwa valani va vulaka Mativai. Yes, it's none being so many I can't have nine income. So makes some gana lon and fame, Mandela, Nagara Africa, Wabla, Elicam Gana, Lon and Fame, Menar, Minetens, and Pilara, Yakum, Lak Bulana, Tatananda, Vera Maqueda, Tatananda, Vera Maqueda, Bulana, and Songona Bunala, Etmaka, Ta Mbolabola, Premier, Waraban Clan, Kasakas Abakoyin, Kalis Commissions Gavier, Sakwe, Mings Rome, Quanga Insela, Urko, Indela, Yoyole, 086002543 inomoro leyi tirhisaka kasi u kandziyisa rito ka 0657443911 kombela loko swi nga onhi nchumu a hi languteni ku vanhu lava nge le vo tala va vanhu lava va endlaka ku tiko leri ri nga tshameki i vatirhela mfumo ku tlula ku mi ku i vanhu n'wa tipolitiki vo tala va vanhu lava endlaka leswaku tiko leri ri nga tiko leri ra hina leri ri nga tshameki i va tirhela mfumo ku tlula va n'watipolitiki kumbe ku nga va ku ri van'watipolitiki na va tirhela mfumo va hlanganini ni vula leswi hi mhaka ku loko ku ze ku khomiwa vatirhi lava va tirhaka masipala va ku hundza nkombo kumbe va ku ringana nkombo va kha va ku va pfunana ku layithela vanhu gezi swi vula yini mali ya leyi va holaka yoho hi ya leyi va tlhelaka va yiva yoho a hi swi languteni kahle va ka hina kambe hi nga si ya mahlweni na mhaka yeleyo a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va ya yimise kwini hlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kensa swi na kusela nkarhi nhlokomhaka ta mahungu ya wara ya n'we ka mingiseri enhlekani ku humile papila ra khomiwa ka jubjub ntshamo wa khomixini ya madlanga u twiwile matitwelo ya gqweta ra Cat Matlala ku na nkayivelo wa ntlhavelo wa mirhi ya le na Khapavi ya Gauteng kuma mangu xitalo le ka wara ya n'we enhlekani loko swi ta eka vuhaxi la hi le vugimamusi Munghana Lonene FM Makomba ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mikisero mukela Lona FM nongera ku ya Afrika wa vulavula hi amukeleni tatana Ndave Ramakwela va vulavulela mfumo wa xifundzhankulu xa Limpopo ntiva ku vhiki leri vele fita khomu kambe
a hi swona ngopfu hi nga tela swona leswi hi nga tela swona hi leswi hi nga ka swona swa ku premier a va kha va vulavula na vateki va mahungu hi ravuntlhanu a hi twenini ku a va ku yini hi nomo wa tatana Ndave Ramakwela. Bundave nhlekani a khensa swinene ma a ni mi twanga loko mi hlamula ni tivi ku endleke yini kambe n'wina ma ni twa. Yes, I can hear you, Kalanga. Can you hear me now? Yeah, sena mitu. Okay. I khensa swinene. Bundave a hi sunguleni kwala masunguleni premier a va rhambe vateki va mahungu hi ravuntlhanu a ni kotangi ku va kona na mina hi ku a ni ri na dokodela Chitereke Matibe hi ri a Masorini a Kruger National Park kambe a va ku yini. Yes, indeed, kuna a media briefing on Friday. La kona premier va briefa vanhu from the EXCO decisions of 19 August. The most important aspect that the premier wanted to highlight was the audit outcomes of the 2025-26 financial year for the provincial government as well as the state-owned entities. The 19 meeting Auditor General, wherein the AG was able to brief her about the performance of the province, especially on that there's been improvement in the audit outcomes. About 6 departments and 1 entity have received clean audits, whereas the other ones remained unqualified with matters of emphasis. And then there was only 1 regression from an unqualified audit to a qualified audit opinion, which was the Department of Social Development, wherein the Premier indicated that there are necessary steps and action that they are going to take to deal with some of the aspects that the AG or the Auditor General had identified, including matters that are related to most of the NGOs within social development, wherein we need to help them account more about the finances and support that they receive from the provincial government. The AG was able to identify that some of the money that is sent to those NGOs may not necessarily be going for specific purposes that they were meant for it, because those NGOs are not able to account for it. To that effect, the province has put in 10 auditors or accounting officers, about 50 of them, that will then go around to assist these various NGOs so that they are able to account for the funding that government gives them in a better way. Another issue, another issue that came out of that meeting was the issue of Thabazimbi, on how the provincial government has instituted a forensic investigation on some of the revenue that was supposed to be accrued to the municipality. This was set after the 2024-25 analysis of what was happening in that municipality. Before reconstituting the council, we also had to go and look into the income that is generated and whether it is within the kind of estimates that were there. And it was found that the municipality is still owed over 110 million by service providers who were designated to go and collect some of those revenues. They might have done that, but haven't declared that money back into the municipality. So it is some of those things that the provincial government will then report to the National Council of Provinces, as well as to the Hawks, who must then continue with investigations and prosecute those who might not have done so, to return the money that is due to the municipality. So the third one is an issue of water services, that there was a differentiated water provision strategy that was presented to the Executive Council, and the Premier said that they've seen how much of the work has gone on in areas like Polokwane. If you have noticed that in the past 3 to 4 months, there's been a consistent flow of water within the city, and that the residents are able now to bath without as much problems as we had 6 months ago, and that intervention then will then be accelerated to other places. We've seen such benefits also accruing in Makado, and even in the side of Giani, where in the municipality with the Hinoma Friday campaign
wherein they were able to fix most of the boreholes that were giving problems in that area. So that the next plan focus will go to area like Sekhukhune. That's where the provincial government will take its energy to support Sekhukhune District Municipality to make sure that the people of Sekhukhune enjoy a seamless water supply over the period of time. Kalana. Ni le ku languteni ka ya le amakwe tsela ku yona ambulavula hi timhaka ta mati kumbexani swi nga va swi ndle ku ninga miti swin'wana ku kambe ku na mhaka leyi yi nga vulavuriwa hi timhaka ta disaster management na community support miri kahle kahle ku endleka hi koma hala va ku tsalela human settlement ku va kota ku nghenelela ka timhaka ta mindyangu leyi nga khumbeka ka mikhukhula leya ye le Chakuma na Mbawula a ku nga se endleka nchumu ku fika sweswi. Unfortunately, with the issues of human settlements, there are a number of things that need to be considered. But we are also feeling that it has taken a bit longer, that we need to do temporary community residential units that can then be used to accommodate, because as it is now, it is becoming a little unaffordable for departments like education to transport learners from lodges and hotels where they are located to go into schools in areas like Chakuma, or even some of the things that have been done in places like Mbawula. So unfortunately, we don't have control over what the Department of Human Settlement does, but it is our conviction that that's what EXCO has resolved on, that it should then write to the Minister of Human Settlement to just remind them about the agency and the dire straits that these people are facing, and that using that particular channel, we should be able to get some responses to assist all the people who have been affected by disaster. Of course, then the other funds that have been allocated for disaster, we have kept it in good use in a number of areas wherein, if you check now, most of the provincial roads, there's been construction, there've been patching of potholes, and a lot of those roads are now passable. But of course, there are still other areas that we need rebuilding of bridges on the R40, for example, between Hoedspruit and Phalaborwa. There's still that need for that road to be constructed. But a lot of areas which needed a bit of attention have been attended to. So that's why the issues of human settlement is the one that we are attending to as Executive Council. Lexi nga hlwerisa yona le ya settlement I yini I mhaka ku van'wani a va ndlangi ntirho kumbe ti logistics. The issues about the location of land where this need to be done, but also the appointment of service providers who will then be able to put such structures, and then as well as identification of a place wherein they will be permanently housed and situated. So there are a number of things that as the provincial government, we may not be able to answer. Hence, we are then asking the Department of Human Settlement to give a bit of clarity on where we are and what has to be done to follow up on this. Loko ni kan langutala Butindave I timhaka ta ku mi kumbexana imanisona ni hundza hi le mavhengeleni ivi hi ta vuya hi vutisa u la ku vuya hi ni vutisa xivutiso lexo hetisela xa ku thoriwa ka nkulukumba ka Lieutenant General Jan Skeppers swi tikomba ka swi mi tsakisa tanihi mfumo wa Limpopo mi le ku voneni ka yini hi ku thoriwa ka vona tanihi mukhomishinara kambe mo ni khomela tanihi sungula hi hundza ka commercial break leyiwani hi ta vuya hi yisa mahlweni andza ka leswi. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi I papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo I 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Dirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula.
Ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi vulavula na mbulavuleri wa xifundza xa Limpopo ku nga kulukumba Ndave Ramakwena hi ndlela le. Bundave ni khesile swinene loko mi khomile riqingho rero man. Exco yi twala yi tsaka ngopfu hi ku thoriwa ka Lieutenant General Jan Skeepers. Swi tikomba va ri na matimu ya kahle ya ku lwa na vugevenga kumbe ku na swin'wana? I think the bigger issue is the reception that he has received, and that he continues to do very well. And that we have welcomed the appointment that the South African Police Service have done in giving us a provincial commissioner of that caliber. And that's why we continue to encourage him and the whole police force to do better. And that at the point at which the Executive Council was meeting, they just deposited a report about that 600 million drug bust in the Musina area, which goes to show that the provincial commissioner is hard at work, and that the support that is receiving is the kind of a support that will help us make Limpopo even better. Besides the statistics that are showing a lot of decrease in the number of crimes, but we still think that there is big room for him to come and operate and clean up this whole province of ours. Ti 2 ku fika ti 4 September i vhiki ra nkoka ngopfu a Limpopo. Timhaka leti ta Africa Tourism Leadership Conference ku va kha ku endleka yini nako ni twa va ku yi ta Limpopo? Yes, there are things that we normally take for granted. The importance of hosting foreign dignitaries and foreign missions in our province, that they don't only expose them to a conference venue, but they also expose them to a place. That's what tourism does. That when you have one more person visiting an area, they leave an input in a place by either paying for accommodation, and that a place where they are accommodated employs people. That's how employment is created. But we have seen that we have a number of facilities that can be visited beyond conferencing. So the conference that you're referring to is also looking at issues of meeting, incentives, conferencing, and events. And that's the kind of sector that we are looking at, that when people come in here, whilst we're getting a lot of domestic fit in our province, let it be for those who stay for a night or two more than the regular person who comes in for a funeral or to come in to visit a family and friends. And that's what this tourism, hosting of this event means. We are going to get a lot of people from across the continent who will be attending this particular conference, but it will also be the first time we host it here in our province. The last time it was hosted in South Africa, it was in 2019 in KZN. So having this opportunity, it exposes people to what we can offer as a province, and in that way we think it's an opportunity for us to create more employment and to create more marketing tools for our province to be made visible. Now I can't sustain. I had seen it makaleta ta ku relocate Sekhukhune district ya ala man ku ala yini van'wana va ri swi le ku tekeni nkarhi ku tlula leswi a swi languterisiwe so. Well, if you look at the progress that we have made in the past a few months, particularly with the 7th administration, we have made significant progress than has been in the past 10 years or more when people are speaking about the relocation. Not only now have we identified land, but we are now signing the issues of township development. Beyond that, what we are doing as well is that we are identifying other offices wherein we'll be able to move departments into, so that whilst the whole structure of building an entirely new office is going to take place, for now, then we can relocate some of the services into some of the buildings that are within identified areas around Jane First also, wherein we know that at that time, while functions are being run, will then later receive the whole offices as they come into that area. So yes, it has taken us a bit long, but now we are at an advanced stage wherein we know very well our negotiations with the Mamoni Traditional Council and other places wherein the land has been offered are going on very well. And we believe that
out of the interest of people of Kukuni and the rest of the province, we're going to see greater progress in that area. We've done the costing of how much is required, and they've also put aside the budget for it at the moment. So that whole progress now is backed by a financial plan and how to activate it. Bundabe akhetsa swinene ku va mi kota ku va mi ta bula na hina ku dya ku engeta vana na siku lerinene inkomo va lava hi bula na vona mingisero mugena London FM i nkulukumba Ndabe Ramakwena nkulukumba Ndabe Ramakwena va suka ka mfumo wa xifunennkulu xa Limpopo a hi bula na vona la va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha Limpopo yi fambaka koho loko swi ta ka timhaka ta mbulavulo wa premier lowu nga va koho hi ndlela yoyoleyo loko nga ni vulavula na yena Ndabe a kha ku a kha hlamusela timhaka un'wana ni rhumela hungu la i ri hikokwalaho ka yini mi nga endli tani ne le Mpumalanga hi ta va hi ri na premier hi wa vumune hi ta vulavula na premier ra vumune laha hi la ku va ta kota ku mi pfuna timhaka letiya ta n'we ta ni vula premier Mandla Ndlovu la ta twa ku va hlamusela va ku yini timhaka ta network ya mapatu ya le Manyeleti na Bushbuckridge hi ku angarhela kambe loko ha ri kwalano ni vone hungu leri kombaka ku vaaki va pfumale mati hikokwalaho ka ku va van'wana vaaki va ya onha nhundzu ya masipala ku mati ma nga koti hi ndlela yaleyo se la ta twa ku n'wemeri yini eka mhaka yoleyo ni lava ku hi kota ku va mina na n'wina hi kota ku va hi bula hi yona mhaka yaleyo hi twa ku mi angula mi ku yini eka mhaka yeleyo na n'wemi swi tivaku swoswoleswo na timhaka ti khumbaku vatirhi na vatirhela mfumo kasi vhiki leri nga hundza ni kume ni kume hungu la ra kusuka ka un'wana a ni byela ku ta va na ku cinca ka timhaka ta swa vuhosi eLimpopo leswi khumbaka va vuhosi bya ka Nhlaniki a ni kombeli van'wana va ndyangu ku va ni hlanganisa na Ndabezitha hosi Nhlaniki ku hi ta kota ku bula na vona hi ta twa kahle kahle ku cinca yini kambe volo ni blutika se leswi va nga ni blutika a swi na mhaka ni ta bula na MEC Bicycle Makam hi twa ku voho kahle kahle ku cinca lokuwani va nga ya ku yisa a va yisa ku cinca ka njhani eka vuhosi bya ka Nhlaniki sweswi ni vulavulaka ve le ka Nhlaniki ta va hi kha hi bula na vona hi hafu ku pele awara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu tlhandla kambirhi hi ta ringeta ku tihlanganisa na muteki wa mahungu kusuka Nsuku Shiluvane kusuka ka khoto ya le henhla ya le Polokwane va ta hi nyika xifaniso xa ku famba yini ka timhaka letiya ta ku ringeta ku kuma beyili ka tatana Peter Nonyane hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku swi fambisa ku yini Shiluvane hi ta va lava endzhaku ka mahungu ya Nsuku Shiluvane hi ta n'wi lava endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya n'we hi twa ku angula ku yini kambe sweswi ni la ta twa wena kwalaho ka koko 3 yini timhaka 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amkeleni hi twa ku n'wemeri yini teta timhaka hi ndlela yaleyo un'wana ni rhumela hungu la i ri hikokwalaho ka yini va nga mi rhambangi hi ku Limpopo a yi ri ka thomo ku ri na vurhangeri bya maphorisa hi vhiki leri nga hundza kambe a va mi rhamba n'wina hikokwalaho ka yini hayi a ni swi tiva hi vona provincial commissioner na district commissioner hi ndlela yaleyo a ni swi tivi a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani ahe papa minjhani na hi pfukile hi nga vona hayi hlayisekile ya mina yi komile ni lava ku nghenanyana laya ka social media ya ni tshama ni hlaya xihungwani xin'wanyana ka un'wana kwala ni nga hlangana na xona xi vulavula mhaka ya social media a ni tivi ta ya swa ku ni ri ku hi vita hi mavito ku ri leya njhani mara ya one of the social media ku loko yi sungula purpose ya yena a ku ri yini so lexi nga ni tsakisa ngopfu i ku swa kombise ku ri social media yi na a yi na swikongomelo swimbirhi. The first one was the distraction drive distraction hambi hi xichangani ta njhani ya vumbirhi a ku ri for promotional a ku ri ya vunaveti promotional drive so loko yi tisiwa
ka matiko man'wanyana lama nga hluvuka va kota ku landzelerisa ku okay leswi mi tisaka like this a yi ve na swipimelo especially la ka destructive drive ya ta nyika xikombiso ku ri hi nga lahlekelani ku sula njhani leswa swa destructive drive swi fana na loko okay a swi le ya promotion drive because le yona a ku ri the main purpose ya ku va this thing yi endliwa a yi sungula a China va endla like this a va endla leswa swo fana leswa va ku Mzansi Got Talent maziko leswa Mzansi Got Talent muzanyi leswaku ku kombisa vuswikoti ya na swi vona so I endliwa for the people to reach the businessmen lava va nga swi koti ku reach the communities kumbe the villages so loko munhu a endle xilo xa ku hlamarifanyana maybe xitalo xa ku tsala hi xona stuff like that a wu fanele u xi posta ka social media ivi lava tikhampani leti nga na vumaki a ti ta langutisa that thing hi ti-spectrum ta vona ivi loko va na ku tsakela then they reach you va ku hlamusela okay I've got an offer for you maybe u nga ta se tirha na mina kumbe ni xava that product in company ya hina or whatever like that a ku ri purpose ya ku promote anything xa lexi a nga ta swi endla it started in China ebe opposite ya yona i ya destructive drive leyi nga ndliwa America destructive drive leya ku loko va swi endla va swi endla ku ri n'wina mi focusa ka something that is very stupid in a way ya ku n'wina mi ta va mi kha mi westeka nkarhi talent whatever vona va kha va explore the-resources hi laha ku nga fika ku amentiwa mhaka ta ku swilo leswi swi fanele swi va na swipimelo swi fanele swi va swi monitoriwa 1 2 3 because vanhu vo tala a va distracted I remember recently ku na case leyi nga kona ya ku ku na sesi loyi I think a nga possessed hi social media yi hlamusela ku u onhekele ngopfu mhaka ku swi n'wi hunga ku u nga endli nchumu tshama ri ka social media so u ri yena because of this social media u vaviseke ngopfu u onhekele hi swo tala but case ya kona I think i winning then that company appeal so hi ku komisa leswa swa social media hala ka destructive drive swi fana na vumbhoni bya le kerekeni botsel loko u fike ku rhula vazalwana va ku amen eku mina na vusiku a ni tlela na mphene hallelujah amen okay mfundisi ange ku tshikisa a ku ri wena hlamusela ku swona but in his side matimba yena swi khomisa maka kereke na mfundisi va khongelela mara on your personal view loko mi tshami ni ri brother same stuff ni email a kholini no setla an balava man mara sweswo ku ekta vona ku mphela ni ke so ni se sampo na ku ni ke eso la ku tana zona ni iso no na mitwa botome ni mitwa i tlhelo rin'wana ra nkoka ngopfu rero loko a ho swi tiva ku na matlhelo xin'wana na xin'wana xi na tlhelo ra kahle na tlhelo ro ka ri nga ri kahle a hi nga ta fika na le ka mintlhontlho leyi hlanganaka na yona yi tisiwaku van'wana va ku yi tise hi vukona bya social media hi ndlela yaleyo kambe mi swi ri tana khensa swinene khenseli swinene mingiselo mina 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM saleti mina ta ntlhanu ya mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu nhleka minjhani bophete bota mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile i Don Disilo Makhuvele a Bambini inkombo ra mtlhanu hi vulavurini ro vuya nhluphanyana hi network mara a ni ringeta ku ku kombisa ku bophete na problem tanihi le Bambini ni na problem ni nge vuli ku hina because mina ni nga teka xiboho me yi hlamuserile ni tshemba yi vuye yi twakala a ku ri xiphiqo xa ku mi endle xikombelo xa ku pfuniwa hi mapatu ya le ka va ka masipala lava va kombisaka ku loko n'we mi vulavurile va ku twakariwe nga ri hi le Babangu ku ve n'wina kahle hi le Bambeni ni va hundzerile hungu rero no ka ni nga tivi ku lava va tirhanaka na swona va fike kwihi sweswo kambe va tiva ta yi landzelela ku va kota ku mi pfuna a Bambeni listen but i khale because since ku ve na mikhukhulo yo chavisa Bambeni a yi tshama yi tirheriwa nchumu ti nyike nkarhi ni famba na matiko lama nge le kusuhani va ngove Mungongoma Maphata matiko lama man'wana hinkwawo ya basini mara Bambeni yi ri one a yi le ku tirheriweni ende lava va fane va a nyika nchumu ni we le ka ward committee mara hi ku languta tiko ra hina ni boheke ku teka xiboho because lava va nga la ve ri voho ve le ku phuxeni mara a va le ku pfunekeni mara me ni tirhisa ku na swi tiva ku loko no ta ka n'we mi nga hi endlela swin'wana ku kota ku pfuneka na kombela potpet hi matimba a ku fambi nchumu Bambeni
loko munhu mi byela kumbe ya bambini mi nga swa chavisa swi nga hiswo ni tata bambeni nta ku vona ni nga si famba namuntlha ni ta ku vona ni kota ku vona ku i ndhawu ya njhani mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona yi nga va yi ri yihi kumbe na n'we loko mo ni yimela kwala xitichini loko ri mi kwala bambeni mo ni yimela la xitichini layo loko mo fika ka makhuvele mo kumela edondisini makhuvele mi ta ni kuma ni ta va ni ri koha kaya no ku wa xiphiqo ka makhuvele lowani kambe ntswari lavaya na wa yimbelela ya na zama ni ta mi yimbelele namuntlha na ritwa rito rero ku ri nga swi kota ku molosi vongele njhani na ritwa ri nga swi kota kambe ntata hi migwena ntata ni ta mi vona kwalano ni ta kota ku vona kambe ni va hundzerile hungu rero va ka masipala ni tshemba ku ve nge ni poyile na va ta ringeta ku swi sala ndzhaku va vona ku va mi pfuna njhani khenseli swinene a hi tweni ni we hetisela hi nga se ka mahungu ya misava ni hlekani boto wa mina mi njhani hi pfukela khensa swinene ku mi teke xiboho xa ku yingisela kwala movheni ya n'wina ya manyonyo ya khensa mi ri yini n'we no sungula ku nghena na khensa na mina ku na mhaka yin'wana yi ni vavaku ngopfu ya ku a airport ka masipala wa Tshwane loko hina va kahlekahlekeni ku na ku hambana ka Bolt na Uber aswa so lava va Uber va pfumeleriwa ku nghena airport na le Pitori airport mbula Lanseria Lanseria ava na problem la ku nga na problem ngopfu le OR Tambo aswa okay so lava va Uber va pfumeleriwa ku nghena mara hina va Bolt vuthiwa ku ti-permit leti hi nga swi tivi ku hi fanele hi ya ti-apply kwini xinjhani maswa mi vutisa ti-permit hi mani hi ma traffic loko mi va vutisa ve ri yini vona loko va kha va mi vutisa ti-permit a va na yona nhlamulo yaleyo lexi va xi tekaka xiboho i ku pounda movha i ya humesa 5,000 so a ni la ku twisisa mara loko mi pounderiwa movha mi humesa 5,000 ka charge ya yini so ni nga swi twisiseki ku na loko vona a va lo khoma mithini na vanhu va Bolt ku ti-Bolt ti nga ha tisayiti ra vona a ni vona swi antswa ku yi tsemiwa that side ku yi nga ha ngheni mara loko hala yi requestiwa a Pitori and then loko matrafiki va hlangana na wena va lava ku khoma a ni koti ku swi twisisa ku kumbe nawu wa South Africa kumbexana hala a va pfumelananga na lava nga teka xiboho ku Bolt yi va kona a South Africa na loko ku ri na loyi a nga na vutihlamuleri ka sweswo a ta hi hlamula na loko ku ve permit ya kona ya tiveka a hi ta kota ku tiva ku hi apply kwini hi apply hi ta kota ku tirha hi tshunxekile hi nghena na le airport hi tshunxekile no a swi hluphi loko ku ve i swa le Pitori a Pitori hi ta ringeta ku lava va maphorisa ya le Tshwane va ta hi nyika nhlamulo ku va tirhisa yini loko swi tsandza hi ta ya ka tatana Zwane lava va Road Traffic Management Corporation RTMC hi twa ku va ri yini va tiva yini hi timhaka ta tiphumende leti n'wi mi vulavulaka hi tona kambe swi ri tani khensile ku va mi tena tlhelo rero boto mina enkoma khensa swinene a hi endla ka nhloko awara yan'we a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa mahungu ya ta landzela ivi kusuka kwalano hi ta va kha hi twa ku endleka yini le khoto ivi endzhaku ka sweswo hi bula na MEC Bioscope Makamu hi twa ku ka nhlani ki kona ke ku endleka yini nhlekani eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Misho Justice Mashinje kense sina kuselwa nkarhi butphayat lama nga misava wa yan'we ka mingiseri inhlekani a hi sungule nhungunkulu eka uri leswaku ntshama xikombelo xa bail wa phorisa ra masipala wa Tshwane Peter Nonyane loyi a tivekaka ka tanihi vito ra Gagashi xikan'we na nsati wa yena wa Gqweta ra le Polokwane Charlotte Tibane xikarhi ku ya mahlweni khawuti ya magistrate ya Polokwane ku to tala ku fikela sweswi amukele moyeni muteko mahungu ya SABC nsiku xilubana nhlekani ya amukela mi nga hi hlamusela swa ku humelele khawuti ya magistrate ya Polokwane ku fikela sweswi No, inkomo masenzi na kushota wenzeni. No impela ikona khona khotha magistrate ya Polokwane la mulavisisi eka nandzu wa lawa hi hlala vambirhi a va nyika ka vumbhoni
ekhoto la ka swin'wana leswi va nyikeke mumbhoni ka swona a vonaka leswaku vaehliwa lavambirhi ku na va xavile movha kumbe xipandzamananga hi n'hweti ya October ya lembe ra 2024 hi mali leyi ka yin'wana va yi kumeke kona eka mali ya lifa leyi va nga yi teka hi vuxisi kumbe va nga yiva eka swin'wana ehenhla ka leswi so ka tona timovha letimbirhi ti nyikiwile services kumbe makwavo wa muhisiwa wo sungula ku nga Tivane loyi a hehliwaka leswaku yena na nuna wa yena hi vona va nga yiva emali yo tlula kwalomu ka R4 mamiliyoni kambe ka nkarhi wa sweswi ha yimele ku va hi twa leswaku vayimeri va vona va ta angula ku yini ehenhla ka swihehlo leswi ka swin'wana leswi swi tweke hi twe leswaku mulavisisi ka nandzu wu hehli leswaku Tivane u vule leswaku u ta herisa vutomi bya yena loko u kota ku va a nyikiwa beyili leswi swi va ka eka swin'wana leswi a lava naswona leswaku a nyikiwa beyili kumbe a tshunxiwa hi beyili kambe eka swin'wana hi ta twa loko nkarhi wu famba loko hi vuyela ehenhla ka nkarhi wa wisa lowu hi nga le ka wona execution wanana ka Twi a ri ekhoto ya Majistara ePolokwane. Kenzo Steiner Shilwane ya mahlweni na kutango rin'wana twa leswaku humile papila ra khoma Molemo Maruhanye loyi a tivekaka tanihi vito ra Job leswi swi landzela ku va tsandzekile ku ya emahlweni ka khoto ya Magistrata Germiston Muchona muntlhe ka milandzu ya ku tlhakisa na ku xungeta gqweta ra Job Henry Motsemi u byele khoto leswaku Job a nga pfukanga hi yo mhaka u tsandzekile ku ya ekhoto namuntlha n'hweti ya khota vuxika Job humile hi beli ya R5,000 endzhaku xikombelo xa xihatla Job languteriwe ku va karhi a tlhela ku ya ekhoto siku ra vunkombo ka n'hweti leyi taka loko u tsandzeka se u ta khomiwa. Motsemi wa hlamusela. When we were excused or stood down rather, we received further instructions from Mr. Matlala, having heard the engagement that we had prior to the stand down. And the position that is taken is that he feels that it's unfair that the commission is putting him in a position where he has to proceed where his lead counsel, one, is not here, obviously not of her own doing, but kuisa mahlweni van'we mahungu ya misava ora ya n'weka munghana loni na FM akomandlela SABC fika la twa swa ku ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki eka xifundzakulu xa Western Cape karhi ku endla vulavisisi malana na ku xanisiwa ka n'wana wa 10 era tin'hweti Saldanha Bay. N'wana loyi u le xibedhlele endzhaku ku va vavisekile milenge leyi nga tshoveka. Ndzawulo yi tivisile leswaku ku pfuriwile nandzu wa vugevenga. Makwa n'wana lowa lonkulu u vekiwile hansi ka vulanguteri bya maphorisa. Ndzawulo ya xikaya yi hlamusele leswaku ka lembe ximali leri nga yi kumile ku tlula ntsewa magidi wa timhangu ta ku xanisiwa ka vana. MEC ka ndzawulo leyiwani Western Cape Winnie Kaiser Filanda wa hlamusela. As the newly appointed Provincial Minister of Social Development, I am fully committed to strengthening the protection and support of our most vulnerable communities, especially our children. I want to send an unequivocal warning to anyone who believes they can harm a defenseless child. We will not stand by and allow our children to be harmed. Protecting children is not only the responsibility of government, it is a shared responsibility. Every child deserves to grow up safe, protected, and free from violence and abuse. Ano tona ngore gimete ka uri ndzawulo ya rihanyo ka ifunza ku Gauteng yi vula leswaku yi karhi ku tirhana na xilaveko xa ntlhavelo wa murhi wa ku sivela vuvabyi bya HIV le na KBV. Ndzawulo yi vula leswaku na ku kayivela ka ntlhavelo lowani eka titliliniki tin'wana ta xifundzakulu. Loko swi ri tano ndzawulo yi karhi ku rhumela mintlhavelo leyiwani eka 133 wa miako ya swa rihanyo eka tindhawu ta Tshwane, Johannesburg na Stibeng. Mlavuri wa ndzawulo Steve Mabona wa hlamusela. We really want to encourage clients initiated on Lenacapavir to attend all scheduled follow-ups appointments. Following initiation, clients are required to return for a 1-month follow-up visit and thereafter every 6 months for subsequent injections. These visits are important for HIV retesting, clinical monitoring.
xivukelo lexi xi fikise makumu ka mahungu ya misava awara ya n'wi tlhelela ntongonkulu eka vuleyi ntshamo wa xikombelo xa bail wa Gagashi na nsati wa yena xikarhi ku ya mahlweni ekhoto ya magistrate ya Polokwane kona Nkosina Chauke na mahungu ya misava awara ya 2 nhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Misho Justice Mashije. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga voyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko nhlonge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM makombandlela. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Hey Budpet mi ri njhani? Kulukumba loyi a ku nghena ku sweswi a vulavula timhaka ta Bolt i loko hoxiseni swinene. Wo ni xoko ka nga ri na swifikelelo swo karhi swa ku hi a rheyila Uber. A ku hluphi Bolt ntsena. E-hailing hinkwayo ya hluphiwa. E-hailing hinkwayo hi le Pitori le airport loko nga ri na permit movha wa impound. So sweswo a swi vulavulaka a hi swona a nga ri va pfumela ti-Uber ntsena a va pfumeleli ti-Uber ntsena i Bolt Uber InDrive loko i nga ri na permit movha va impound a nga i le ku hoxiseni swinene ni xoko wo ka nga ri na swifikelelo swo karhi ku a kota ku rheyela Uber yi strict ngopfu ma vona Uber yi strict ngopfu yaloye a vulavulaka sweswo a hi swona Budphetani mina swona inkomo. Budphet ku lunghisa ka miyingiselo yaloye a ku fonaku kwalano Uber ma-traffic va yi lava hinkwawo hambi hi le Pitori hambi hi le airport hambi hi le kwini hambi hi le Johannesburg va yi lava permit ya ku va u fanele u va u kha u driver movha leyi u endlaku movha yin'wana na yin'wana leyi endlaku e-hailing u fanele u va movha yi ri na roadworthy and then u fanele u va u ri na permit yi endliwa a Department of Transport ene sweswi a ve le ku yi issuweni that permit loko i ya always va tshama va kha va hi ku byela ku cinciwe system wo tshame kha yi fona hi ta ku a hi swi tivi na hina ku system yi ta va kona rini a hi ku kumbe ku yini kumbe ku hi vuya Pitori or ku endliwa Uber or yini a airport ku na site ya Bolt ku na site ya Uber a level 2 parking E wa swi tiva yaloyi a 2E i ti drop off and pick up zone that e-hailing ti permit ti endliwa Department of Transport and hi tona va nga ri ku ti issuweni sweswi. Mbugini meni la ku khoma leyi khome hi miyingiseri vhiki ra ku hela ya lalulekani Phalaborwa va khalanga ntwe meyara ya hina yi karhi yi hawa a hi hlupha hi mhaka ya disaster mara swa ku tala swi vuyele vutshan'wini a ku na lexi nga vuyela vutshan'wini a ku na disaster leyi va hluphaka a vo hungasa na n'we kwala Kruger maybe a va voni swiharhi swa ku tala se swin'wana swi nga handli swona mara ku vula ntiyiso a ku na disaster yi va hluphaka. Nina n'wana wa 2003 a nga se tshama aka mati la ka hina la matikoxikaya mati ka le hi Grivana since a beburiwini se loko va ku i disaster va vula yini wa 2002 a nga se tshama ku huma mati a ka la matikoxikaya mati since a beburiwini eka hile ka Mchavi se hlayelani ku i malembe mangani mapatu na yini lalulekani wo hungasa na n'we miri ya loko va ku he swilo swi vuyele matshan'wini a ku ri disaster kusukela hi 2002 a ku ri disaster.
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Ente iso mingisero Munghana Lonene FM nongonoko eAfrika wa vulavula eka ku haxela wona TIK suka studio 1 le Masingita Mall Agiyani hlekani lowu wa Xikwembu mingisero mina khensa swinene ku hi lombe ndleve xana ti timhaka leti nga ti khoma ke u angula ku yini wena eka timhaka totoleto ni mutwini mingisera kombisa timhaka ta ku loyi a ha heta ku vulavula mina lexi tsakisaka ku Afrika wa vulavula i nongonoko wun'wana loko no ku vitana hi vito swi nge endleki va nga ku hlamula loko no ku vitana hi vito swi nge endleki kun'wana hi mhaka ku i nongonoko lowu va ku ri ku yingiseriweni hala na hala se na loko mi ta mi fika mi nga vulavuli ntiyiso va kha va swi twa ivi vanhu va ndla yini va ta hlamula se yaleyo mhaka mera yaleyo munhu wa le lulekani i ri a ku zangi ku va mhaka ya disaster ko va mhaka ya ku amile ku swi koteni tanihi masipala ku va tisela mati tanihi masipala wa Phalaborwa ka tindhawu ta lulekani a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi ku vulavule vanhu vambirhi va vulavula swilo swimbirhi swo hambana kambe ni tshemba ku na loyi a nga na ku vulavuleni ntiyiso ka sweswo ka va lava vambirhi swi fana na loko hi vulavule na Mongwe siku rin'wana laha mingiseri rin'wana nghenile a ku heyi buloho leri nga sunguriwa kwihi a ku na nchumu hala ku sendeka nchumu se loko mi kha mi vulavula ka Afrika wa vulavula swi tiveni ku swi nge endleki un'wana a nga ri ku swi tweni un'wana i ta va yingiserile naswona loko a yingiserile i ta hetelela a hoxa xandla ka timhaka ta ku va a kaneta loko ku ve leswi mi swi vulaku a hi ntiyiso ma va mhaka ya kona i mhaka yin'wana leyi kumbexana a hi ta fanela hi lemuka loko hi ta fanela hi vulavula ka Afrika wa vulavula ku katsa na luya wa Bolt na Uber va nga n'wi hlamula mi nga hlamulana hi xin'wina swi vula ku ka ha ri na leswi ni nga ta vutisa swona hi ku mi hlamulanini hi xin'wina un'wana ku hina hi tiva leswi un'wana ku hina hi tiva leswiya ma va mhaka kona se mhaka leyi nga koho mixer wa mina nongona ku ya Afrika wa vulavula ntirhi ku haxela wona TIK suka le na studio 1 hi le Masingita Mall Agiyani nhlekani lowu wa Xikwembu ntirhi hi ta bula na MEC Bioscope Makamu ya fukupile awara ya 13 nhlekani lowu va hi byela ku leswi va nge ve le ka nhlaniki a va ya endla yini ka nhlaniki ku endleka yini hi ndlela yaleyo loko va hlangane na vavuhosi bya ka nhlaniki vavuhosi bya ka nhlaniki ku na un'wana ni vulavulaka na yena ni ringete ku lata ku a ni hlanganisa na lava va nga ndlaku ku ni kota ku vulavula hi kota ku vulavula na Ndabezitha hi ta twa ku kahle ku cince yini kambe i ni blue tick se loko a ni blue tick mi nga jiki mindukumi ku a hi vulavuli na vona swi tiveni ku va mikama yin'wana van'wana va lava vanhu ivi va hi blue tick loko se va vona se swi kha swi ndlisa swin'wana se ku ri khu va lava ku tata angula se swin'wana ta va kha hi bula na vona MEC va ta hi byela ku a va endla yini ku cinca loku nga kona hi kwihi sweswo swa ku taniya se i mhaka leyi kumbexani nga ta ka hi famba hi yona mingisero Munghana Lonene FM nongoroko eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM khensini n'we mi nga rhumela ti-voice note hi ndlela yeleyo hi lava ku ya bula na Nsuku Xiluvani i le khoto ya le henhla ya Polokwane i ta hi nyika xifaniso xa ku endleka yini laha nga kona ku lava ku xikongomelo mhaka leyi nge le ku vulavuriweni yi lava ku teka tlhelo rihi i muteko wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga ku na timbhoni ke na ku timbhoni leti nge le ku tiseni vumbhoni ti vitana hi va mani ti lava ku tiyisisa mhaka ya mani leswi ta ku ti tele swi vula yini hi ku hela ka xikombelo lexi xa bail xa va tatana Nonyane na Mantimbani hi ndlela yeleyo amukeleni Nsuku hi twa ku i ri yini Nsuku nhlekani hi pfukile minjhani boti wa mina kambe wa swi tiva musi ku mina we hi tshama kha hi vulavula ku hi we yi fana na mani hi xidloko inkomo Nsuku hi byeleni mi le khotela henhla ya Polokwane tanihi vateki va mahungu va nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga hi byeleni ku endleka yini ku fika sweswi no inkomo
ku va maybe ni lunghisana katsongo i khoto ya magistrata ya Polokwane ya twa eka nkarhi wa sweswi ya twa vumbhoni kusuka eka bokisi eka nandzu ku nga Putisho Thobejana i sungule ku endla vumbhoni bya yena ra vutlhanu laha eka nkarhi wa namuntlha kumbe eka siku wa namuntlha eka swin'wana leswi a swi henhlaka i hehla leswaku varhandzani vona vambirhi tanihileswi va vuleke ku nga Charlotte Tivane na Peter Nonyana loyi a tiveka ngopfu ya Gagasi va xavile mimovha hi siku ra Nhlangula 2024 kumbe lembe ra 2024 laha endhawu liya va nga xava movha va nga swi vona ku ri mali leyi yi nga xava nga ku a yi basanga then va nga va nyiki timovha leyi va nga yi xava kambe hi siku ra endzhaku ka siku ra vumbirhi kumbe endzhaku ka masiku mambirhi va vuya va ringeta ku va va teka movha leyi kumbe va lava mali ya vona leyi a va ringeta ku va xava movha lowu kambe va alela ende ka swin'wana leswi hi nga twa kusuka kona ka Thobejana ku nga fokisi eka nandzu u hehla leswaku loko nkarhi va vuya va teka movha leyi Peter ku nga yena Gagashi a ri na xibalesa laha nga fika va endla mpfilumpfilu loko va ringeta va teka kumbe va kombela mali ya vona endzhaku kambe a va kota ku va nyikiwa hence kumbe eka nkarhi wa sweswi nga kona ekutengweni kumbe eka ku kombeleni ka bili ya vona ende ka swin'wana ku va ni komisa ni Mohashi i ku va ni vula leswaku va ha alela bili va mfumo va ha alela bili va vula leswaku tanihileswi va hehliwa lavambirhi va hakelaka movha kumbe u hehla leswaku va hakela mimovha hi mali leyi va yivaka ya lisa eka mindyangu minharhu so a nga pfumeli kumbe wa va ala kumbe u nyika vumbhoni leswaku a va fanelanga va nyikiwa bili hikuva va ta ya mahlweni va nghena eka vulavisisi byi nga kona kumbe bya ya ka mahlweni kambe ke swi vula ku i vanhu vangani lava nga ta va kha va nyika vumbhoni lebyi i valavisisi valavo kumbe mulavisisi wun'we i vangani eka nkarhi wa sweswi a hi swi va na xikombiso leswaku i tingani timbhoni ehenhla ka nandzu lowu kambe ka sweswi loyi ni tivaka a nga kona hi yena mulavisisi eka nandzu kumbe fokisi eka nandzu impela xivutiso xa n'wina xi na nkoka hikuva na magistrata u vutisile ku ri eka vanhu lava a nga endla kumbe va nga endla nghozi kumbe ku a ni tiva vito ra Xitsonga hi rini ra havoc eka dealership leyi ya vona va ringeta va xava movha i vutise leswaku kambe ku nga va ku ri va nga va ri wena ehenhla ka timbhoni leti nga ti ta nyika vumbhoni ekhoto kambe a ku va nga na nhlamulo ehenhla ka xivutiso xexo leswaku i va mani van'wana lava nga ta nyika vumbhoni kambe ka nkarhi wa sweswi ha tiva yena a nga le ku nyikeni ka vumbhoni ka xikombelo xa beli ku nga vulavisisi eka nandzu kuve loko mi ta va mi langutini na swi tiva ku mi va mi tshame ndzeni ka khoto kambe endzeni ka laha ku nga le ku yingiseriweni kona vumbhoni lebyiwani xivutiso ku ta ku timhaka ta nseketelo wu vonaka wu ri njhani nseketelo wu kona Mohashi nseketelo wu kona leswi ni nga swi vona i ku na siku ra vuntlhanu a ku nga ri na maphorisa ya ku tala kambe ka siku ra namuntlha hi vona na vanawu va ri kona ku va va ringeta ku va va lunghisa xiyimo kumbe va ringeta ku va leswaku lava faneleke va va kona ekhoto ku nga maybe ndyangu na lava va nga le kusuhi na vahehliwa va va kona va nga yimi hala handle kambe khoto yi tele Mohashi khoto yi tele hala handle a kona ka ha ri na vanhu lava hi tshembaka leswaku va tirhe ku va nyika nseketelo kumbe va vona ku ri munhu loyi va n'wi landzaka ka swiyenge swa mabulu a nga va a ri na nandzu ku fika kwini kambe ka nkarhi wa sweswi ku hlamula xivutiso xa n'wina vuseketeri byi kona byi vona ni van'wana lava tivekaka ka swiyenge swa mabulu va kona kwala nhlayo ya vona tanihileswi va tivaka i valandzeli va vona eka swona swa mabulu a hi hetiseleni Shiluvane hi hetisela hi ku languta ku loko mi ta va mi kha mi yingisela ku twala ku kha ku pfa ku pfelela yin'wana milandzu leyi nga hlayiwa sikwini ra masungulo kumbe ka ha vulavuriwa hi milandzu hi swihehlo sweswiya swi nga andlariwa loko ku sunguriwa ku tiwa a khoto leyi ku fika laha hi nga komaxi a ku swi va na milandzu
yin'wana leyi nga katsiwa handle ka leyi nga katsiwa thangi kambe ko va ku tisa ku twisisa eka leyi va yisiwaka hi yona tanihileswi ni nga vula ku ka yin'wana mali leyi va yi kumeke hi vuxisi va hehliwa leswaku va xavile mimovha yo karhi yin'wana ku vuriwaka leswaku sesi kumbe makwavo wa Charlotte Tivani yena a nga na yona movha leyi kumbe yi tsarisiwe ehenhla ka vito ra yena kambe ku va ku tisiwa yin'wana milandzu ka nkarhi wa sweswi laha hi nga fika kona tanihileswi hi nga le ku wiseni ka nkarhi wa sweswi a ku siva na yin'wana milandzu moxa Nimetwele Shilubana khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekano hi yingiseleleni mitihlo na ndleve ya hina ya khensa swinene inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM teko mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga tatana Nsuku Shilubana lava va vekelaka kusuka ka court ya magistrate ya le a Polokwane hi ndlela yele milandi ya mixakabiwa a yi heleli kwalano yi helela kwalaya ka ku va ku langutiwa na ku va ku langutiwe ka timhaka leti ti fambelanaka kumbe leti ti hetelelaku ti va ku milandzu leyi ta hetelela ya tengeriwa a khoto ya le henhla hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani va ha ri ka magistrate laha va nga kona nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela wona thwi kusuka halenu a studio 1 ile ma swisisa kusuka studio 1 Masingita Mall ila hi nga kona okay lava va ka nhlaniki vatili va ri a va ni bulutikangi avo va na nkosi hina hi vula kwala hi vula kwala hi ta twa matitwele ya voho ya ka ndhaku loko hi ta va hi bulele na MEC Bascop Makamu ta bula na Bascop Makamu ivi kusuka kwalano hi va hi titwela matitwele ya vona tani hi vandyangu maka kona kambe hi nga siya kwalano a hi twi wena kwala nga kona 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM ku wena xana angula o ku yini ku ya amahlweni hi ti timhaka leti u nga ti khoma nongonoko ya Afrika wa vulavula hi nhlekani lowu nhlekani hi mi amukerile na vaxumi la Giyani na ni mi rhandzela sweswi swa ku a mi wela weli hileswaku ma swi twa ku munhu loyi hambi ni mukerile havaka ni leswi ni karhataka sivara wa mina a ni tivi hina hi vulavulaka ririmi leriwani hikokwalaho ka hini nkarhi yo tala hi ri hina hi ti vangelaka swilo hi hexe swo tala tijele leti hi ti vitanaka ku kumeka hi ri ku tengeni hi famba hi swi vitana a swo hi landza ka swi hangalasamahungu leswiwani loko mo swi languta kwala ka nongonoko hi tshama hi karhi hi vulavula nongonoko lowu i wa xiyimo xa le henhla hambana na swihangalasamahungu loko swi nga mi vuyerisi xa vumbirhi loko mo ku mi lava beyili leyi hi vulavulaka hi yona haka ku vulavuriwa hi Julius Mkhwanana a nga ngeteriwa tibeyili to tala hi ku swa fanela hi ku ya hi section 60 ku munhu a nikiwa beyili kambe lexi chavisaka mi ta va nyika beyili vanhu lava hi vulavulaka hi vona loko a ya huma laha hi ku ya nandzu wa yena wu le ka xiyenge lexi a xikulukumbo ene wa swi tiva ku a nge heti a humile ka xigwebo xa kona a ya vavisa timbhoni a tlhela ti vavisa na yena kumbe a tlhela vavisa maxaka yena na ndyangu wa yena se meni nge loko mo ku mi lava beyili va mi nyika beyili n'wina vanhu va ka hina loko mi fanele mi vuya ku tengeni a ma hati hi lo jubujubu na yena a nga ha tlhelela nkhoto i ri wa vatya kati vuvabyi lebyiwani hikokwalaho ka yini byi endleka loko munhu a fana ya khoto loko mi famba mi vitana swa milandzu mi kha mi ri matoya mi byela hini ta ri rixaka swi veri xi mi ta ntsengele xithemba nkolo loko mi famba mi pfuka swilo swi ta ka n'wina swi yimele mi tlhelela mavabyi phela a ya vuli ku ntata mindlwana
a ya vuli ku hayi ni ta pfa ni yimini namuntlha hi mhaka ya ku ya a khoto ma humelela a tlhaveka kumbexani sweswi hi vulavulaka a nga byi nuhangi tolo ma yi vo mhaka ko mavabyele ya vanhu a hi tswariwangi tolo hi ririmi ra vadyi va hlampfi munhu i ri I'm not born yesterday na loko ha ha ri ku tirheni a ni swi tiva a ni representa ka tidisciplinary ka vanhu loko ka va nga ndli leswi faneleke leswi va nga byeriwa swo hi ti-job description ta vona ku va tirhisa leswi loko a fane a ta ku tengeni i wa vabya loko a heta ku ya vabya i ku vabya phepha leri a nga tsaleriwa rona hi dokodela Pat Khalanga mara na madyambu i le ku cineni a tlha petsa nhlana loko ka ba tinghoma ta Xitsonga ku lomu va cina ko yi seveseveni hi marito man'wana i ku vanhu va ka hina a hi toloveleni ku hi nga tivangeli swilo sweswiwani ka vulavulaka hi swona na loyi a mi ri na yena moyeni swi nge endleki va nga ngeteli milandzu yi ta ngeteriwa ni loko yi ngeteriwa hikokwalaho ka yini vanhu va ri na maendlelo ya ku fa ka yin'wana i ku pfuka ka yin'wana mina ka ku kambisisa ka mina lokutsongo ni nga kundla vutomi bya mina si va ri na vayingiseri va Afrika wa vulavula mali ya mufi ya yila yi na makhuma a ni si tshama ni kuma vanhu lava va yaka va orhela ndzilo wa mali ya mufi va humelela mali si va yo tirhiwa mali si va a yi la ta mi byela rivali mali yi nyanya pongo a yi n'wi lava munhu wa pongo loko mo va pongo phela mali ya tsutsuma or ta jikitekiwa tintiho ku fana sweswi hi nga ku swi voneni sweswi hi nga ku swi voneni loko mo swi xiya kahle mi twe mi vutisa xivutiso xa ku vaseketeri vanhu va ka hina a va tlheli ku ya seketela swilo leswi ka swi nga ri ki kahle loko a hi yeni ya seketela swilo swa kahle phete i humelerile i winile ku tsutsuma maratoni pelu ku tsutsuma maratoni i vuyeriwile a va yi mati wa ku why va yitetela ka swilo ka swi nga ri kahle sweswi na vona a va orha ndzilo wa makhamba heluya wa ku kumeka na timali to ka a ni milawu ya tiko leri yi tlhe yi vula kahle yi ku munhu un'wana na un'wana i mulumbiwa ku kondza a voniwa nandzu guilty until otherwise ha swi tiva swa milawu ya n'wina leswi swi nga hi onhela tiko sweswo na namuntlha ku tika kwani kambe mina na tivulavulelo se milawu ya hina a ya ha ri ya tiko mina ni nga ri kona loko mi ndla milawu yena ni wile ene na tisusa ka sweswo mi nga ni katsi 100 eko Epiluka Daniel Mthombeni van'wana va ku Nhlanzini Daniel Mthombeni un'wana wa vayingiseri va hina vaseketeri va minongonoko na wa loyi nga ka wona wa Afrika wa vulavula 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Mngana Lona FM la ku ya bula na MEC Bascop Makamu kambe ni bula na vona andaka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise kwini nhlekani mahungu eka SABC ya yimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile swinene ku siyeriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu enhlikani Komishini ya madlanga yi twe hi nkarhi lowu nyikiweke Kate Matlala ku burisana magqweta ntsevu wa vanhu va baliseriwa valova eCape Flats ntshamo wa vaehleketeleriwa wu hundziseriwa emahlweni endzhaku kumiwa ka ndhawu yo endla swidzidziharisi mahungu xitalo hi awara ya 2 3 to 6 Musumbunuko ku fika ra vontlhanu Ndzhenga nga kateka evuton'wini ne hi luya ku veni ni ri velekiwe hi munhu wa xisati ivi a va na vana va xisati a va na nsati wa yena entirhweni boss ye ku va ku ri munhu wa xisati ni vanhu lava tirhaka na vona ku ri vanhu va xisati Ai bele ni DJ loko a jikela hala i wasati a jikela hala i wasati a jikela bele ni bele maran ani nga vulimila wena nga sungula ku tam ehleketweni ni ku hayi ani rani vulimila ni hava mesweswe hinkwaswo nga swi vula a ni vula ku ndzi va nga kateka na hi vavanuna masiku hinkwawo ni komba ndlela khoma ndlela na DJ Man na Matilda Chaube eka Mngana Lona FM ma komba ndlela
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ente iso mingisero Munghana Lonene FM ku nga va ku mxana ku ri na ku hlwela ku va hi kota ku va hi bula na MEC Bioscope Makama kambe i mhaka leyi lava ku va hi bula na vona endzhaku ka loko hi twe ku va teke rendo dyondzo i rendo ra ku ya vhakela vavosi bya ka Nhlaniki lava ku bula na vona la ivi loko se hi suke hi hete ku bula na vona hi bula na vavosi bya ka Nhlaniki hi twa ku va ri yini va angula va ku yini ka mhaka leyi yi vulavuriwaka hi ndlela yoleyo kasi ke handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM tsundzuka mavonelo ya n'wana na n'wana lama matisaku ya va ya ri mavonelo ya n'wehe ku nga ri hina tanihi xitichi kumbe vatirhi hi ndlela yeleyo se ke na ku pfumela kokwalaho n'we mi nga koho mi ta va mi kha mi swi twisisa ku ndlela yin'wana na yin'wana leyi mi hoxaka xandla hi yoho ka nongonoko lowu yi hetelela yi va mi byara vutihlamuleri byo lebyo vhiki leri nga hundza ku ve na tsalwa leri ri nga hetelela ri rhumeriwa eka vahosi bya ka Nhlaniki loko ri rhumeriwa a ri suka a hofisini ya MEC Bioscope Makama va kombisa leswaku va ta endlela vahosi bya ka Nhlaniki namuntlha hi awara ya 10 ku na xikongomelo xa rendo leri lexi va nga ta hi byela hi voxe na so hi ta twa ku rendo leri fambe njhani ku fika sweswiwani hi rindzele ku va mi humelerisa tiyisisa ku MEC va koho ivi hi kota ku va hi bula na vona ku ya emahlweni handle ka sweswo hi ta rhamba na wena mingisero mina ku va u ta na tlhelo ra wehe ra mhaka swi twala MEC se va ri kona la layinini la MEC nhlekani khalanga inhlekani ka vayingiseri va Munghana Lonene na Afrika wa vulavula a ni ri na ku tshemba kukulu ku mi ta mi ri kwala hi ku la ka Nhlaniki hi kwala nyana la kambe ni twa ku swi nge koteki no ni mpfuxela na ku xava codring a hi yeni mahlweni MEC impela mhaka hi leyiwani mi teka vuhosi bya ka Nhlaniki namuntlha a ku endleka yini xikongomelo a ku ri yini mi ta tsundzuka ku ve na mhaka leti a ti ri khoto ta vukosi bya ka Siyanda bya ka Maswanganyi na vukosi bya ka Nhlaniki ivi khoto yi va na xiboho lexi yi nga xi teka laha hi ri mfumo hi languteriwaka ku xi simeka kumbe ku implementa swiboho swa khoto so a hi ta namuntlha hi ta vulavula na vona ku swiboho leswi hi ta swi implementa njhani hi ku a na swin'wana swa swona swi ta lava nkarhi swin'wana swi ta lava hi vulavurisana na vona a swi lavi ku ho sungula ku tirha hi ri tiofisi ta hina hi nga va hlamuselangi ku leswi va swi languta hi ndlela leyi va swi languta hi ndlela leyi ngopfungopfu leswi nga langutana na vona va vukosi bya ka Nhlaniki i swiboho swi well ni ta kombisa ku xin'wana xa kona i ku vona ku a hi simeke leswi hi swi lava traditional community ya ka Maswanganyi yi katsa ti-village to karhi ta 6 hi ta fanele ku humesa gazette leyi nga ta kota ku vona ku traditional community ya ka Maswanganyi ya ngokisiwa tanihi traditional community yi fanele ku va na murhangeri na vurhangeri bya traditional community ya ngokisiwa ivi ti-village leti kota ku vuyela aka vukosi bya ka Nhlaniki hi swin'wana swa swiboho swa swona kahle a ku endleke yini kumbexani ka munhu loyi a nga va ka nga swi tivi hi fike njhani a ku nga hoxekangi nchumu khalanga loko xidemokirasi xi fika ku ve na ku twisisa ku na van'wani va tihosi va nga promotiwa hi mhaka ku a va seketela na mfumo wa apartheid van'wani va demotiwa hi ku a va lwisana na vona ku tekiwa xiboho xa ku ta fanele ku kumeka ti-commission leti nga ta endla vulavisisi nakona laha ku ndliwe commission to hlaya mara ni ta vulavula hi yaleyo hi tisela ya Khatla commission laha va nga vuya va teka xiboho va va na swibumabumelo ka premier ku na vukosi ka Maswanganyi ivi commission yi bumabumela ka premier ivi premier va sayina miganga yaleyo ivi va ka Nhlaniki va lwisana na mhaka kumbe xiboho xa commission lexi nga sayiniwa hi premier hi swona leswi nga humelela a ku nga hoxekangi nchumu
a yi nga hoxangi nchumu a hi implementa swiboho swa commission sweswi mi nga mi khe mi swi tiva ku na commission ya madlanga ku na commission ya zondo i ti-commission leti ti va ku ti endliwa ku lavisisa swilo swo karhi swi kumeka loko ku kumeka swiboho swa kona ma swi implementa khalanga a hi implementa swiboho na kwalayo a hi khalanga ingaku hi pa hi nga twanani khalanga Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohlotereki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u kambe a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM ni khomeli ku na xin'wana xi raha ntambu la kambe se swi tshamisekile misi ni khomele ntambu ya mina yi raheka hi ndlela leyi a mi kha mi hlamuserile ku hi suka kwihi khalanga yi ra hi wini a yi raheki yi ra hi munhu wo karhi a ni yi ri yoxe yi nge raheki yi nge raheki u vona yi rahile misi a hi sunguriseni kantsongo ni khomeleni kwalaya ka ku a hi suke kwihi ya kwihi khalanga a na ha kombisa ku ve na commission a yi vekiwini swilo leswi sukela ka ku loko mfumo lowu wu nghene wu twisisa ku na van'wani a va ri tihosi hi mpela va nga yisiwa hansi hi ku a va nga twana mfumo lowu wu ri kona hi nkarhi wolowo van'wani va promotiwa hi ku a va themendela ku tlula na mpimo na loko ku nga ndlangi swona so timhaka ta vuhosi ti lahleka ivi ku twananiwa ku ta tumbuluxiwa commission leyo hetelela yi ve ya hatla leyi nga va na xibumabumelo xa ku va ka Maswanganyi hi tihosi va fanele va nyikiwa muganga ene muganga ya kona hi leyi ya 6 ivi premier a swi approve ivi hi rana process hi simeka traditional community ya ka Maswanganyi hi vekela na hosi ka Maswanganyi ivi ku yiwa tikhoto va kanhlani va kha va swi lwisa laha khoto yi nga fika yi teka xiboho ku vuhosi bya ka Maswanganyi byi fanele byi ngokisiwa a byi kona ku ya hi leswi khoto ti nga yingisesa xiswona hi leswi hi namuntlha a hi ta hi communicate na vona ku hi ta implementa xiboho lexiya hi ta landzela leswi na leswi na leswi na leswi va swi tiva ku va nga tshami va kha va tsala mapapila va hi vutisa ku leswi ke kumbe leswi swi boha ku va fanele va ta so hi le ku implementeni kumbe hi sungula ku implementa xiboho xexo hi ku va tivisa switepe hinkwaswo leswi nga tekiwa ku swi fikelela a swi nga humeleli siku rin'we swi ta vula process leyi nga ta yi landzelela ku na mikama yin'wana ya ku va swilo laha swi nga fika ko a swa ha tlhontlheki no a swa ha tlhontlheki kumbexani ni nge vulavuli laha ni nga kona sweswiwa hi ku siku rin'wana swi nga cinca loko va ka Maswanganyi hina hi ri mfumo hi va vitanini hi tshama na vona hi va kombisa ku laha hi nga fika kona hi twisisa ku hi endlile leswi a hi fanele hi swi endla hi ku ana va ka Maswanganyi a va n'wi yo tiveka a va vekiwe hina hi twisisa ku a ka ha ri na lexi hi nga xi endlaku hi boya ku yima na xiboho xa khoto
ku fana na ku sungula loko hi byala ka Hlaniki nkarhi wolowo ku hi boheka ku ya yima na xiboho xa commission a hi nga ri na option hi ku a hi yo va thola hi mfumo ku va lavisisa va lavise va kuma xiboho lexi a boheka ku implementa xiboho lexiya hence ni vone hi simeka vuhosi bya ka Maswanganyi hi vekela hosi ka Maswanganyi na sweswi a swi hambananga i xiboho hi implementa xiboho xexo hi ri mfumo sweswi mi nga ka Nhlaniki va ri yini va ka Nhlaniki va tikomba va swimukela nongonoko lowu mi nga kunguhata ku mi ta fambisa xiswona. In fact loko hi fika hi va presentela va swi vonini ku hi ri mfumo hina ku tsakela ku vona ku xiboho xi famba kahle va swi amukerini ku kona laha hi nga twani kona kun'wana hi va basisa kambe lexi hi nga xi boha ku heteleleni lexi ni vonaka xi ri na nkoka ni nga fambi ni nga xi vulangi laha i ku vonaka leswi Ndabezitha va nga swi vulavula loko hi heta na hina hi va kombela swona ku hi nga ve hina na malembe malama ma ntlhanu kumbe ntsevu lama a hi ku yisiwa up and down hi hindini ka xiteji xexo a hi voneni ku development ya humelela ka muganga hinkwayo ya ka Nhlaniki ku nga ri na ku un'wana i vuleyini khalangani va kombise hi mina ku a ni va vona vanhu nkarhi wun'wani va pa va tsala va tisa ku athaka munhu loyi vo ngo i Bascop Makama hayi MEC ni va hlamusela a na grudge na munhu a swi humelela hi ku vanhu a va twa ku vava kumbe va hleketa swo karhi na namuntlha na sweswi na vana MEC ya luya loko no ka ni nga ri MEC ni ri mutlangi wa bolo wa Sundowns a va ta va kha va ni themendela bolo kambe hi mhaka ku ni fambisa ndzawulo va boheka ku vula leswi va twisisaka swona a henhla ka munhu wo karhi so Ndabezitha va kombisini ku a va tiyimiselangi ku ya risela ka munhu wo karhi a va tiyimiselangi ku ya twisa vanhu vo karhi lava va nga na switandi kumbe va nga nyikiwa hi nkarhi walowuya hi ku a na swi humelele hi nkarhi lowu swi humelela hi wona. Ntiyiso xivutiso lexiwani a ni tivi loko ri ku xi lahlekini kambe a ni na ku mi vutisa MEC ku swi vula yini leswiwani swi vula ku commission a yi lo hemba ku endleka yini khalanga mina a ni welanga commission kumbe a ni welanga lava va nga vitaniwa va ta vutisiwa va hlamula swilo swo karhi kambe ku twisisa ka mina i ku a va teke swibumabumeli leswi va nga swi teka swi nga va swela xithekiniki kumbe njhani lexi ni nga langutisa xona i ku a ni implementa xiboho xa commission na sweswi ni implementa xiboho xa court hina hi ri mfumo hi yima hi ndlela yaleyo. MEC ya khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi nga hlamali ku va ni nga mi vutisangi ku miganga yihi ni lava ku bula na va vuhosi bya ka Nhlaniki sweswiwani hi va nga ta yi hlamusela miganga ya vona leyi va vulavulaka hi yona ku hi yihi na matitwele ya vona ku ya mahlweni. MEC khensini nkarhi wa n'wina. Inkomu swinene khalanga a khensa na hikuva mi hi nyike nkarhi hi tivulavula hi ri hexe hi ri mfumo. Inkomu MEC Bascop Makama lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM MEC lava va langutanaka na timhaka ta matshamele ya vaaki a Limpopo ntirhisano wa mafumele na timhaka ta ndhavuko hi ndlela yoyoleyo kasi ke sweswiwani hi lava ku bula na va vuhosi bya ka Nhlaniki loko ni nga hoxisi hi ta va hi kha hi bula na va vuhosi lavawani va fanele ku ni va vitana hi vito leri hi ku i va le vuhosini i Ndabezitha Mbewu Nhlaniki Ndabezitha swi vula ku wa le vuhosini hosi i hosi mavomhaka ko mani hi bula na vona va vuhosi hi twa ku va titwa njhani loko se xiyimo xi te tani va vuhosi nhlekani swi vula ku va swi fika kambe hi vohi lava ku va hi bula na vona hi ta twa ku i miganga yi leyi khumbekaka eka Nhlaniki hi ndlela yeleyo i vito leri ni nga nyikiwa rona hi ndlela yeleyo kambe ku fika sweswiwani a ve le ku khomeni riqingho leriya va vuhosi ni tshemba ku a va ha yingiseli ku MEC va ri yini hi ta va hi kha hi bula na vona eka nhlekani lowu hi lava ku ta twa ku tanihi va vuhosi bya ka Nhlaniki i miganga yihi leyi khumbekaka na swoho swi vula yini leswi ka vona hi ndlela yoyoleyo se hi lava ku va hi bula na vona ku ya hi ta kota ku twa ku va ri yini hi ku fika sweswiwani ve ri a va khomi a va se khoma riqingho rero lero kambe ni mi byerile ku vete loko hi ka hi vulavula vete ri va kombisile va MEC leswaku swi suke kwele ka commission ivi commission va landzelela leswi commission yi va ku yi kha yi simeka swona sweswiwani khoto yi teke xiboho
khoto loko yi teke xiboho na swo swi ta vula ku ta fanele ku simekiwa kumbe ku vulavuriwa hi timhaka ta leswi ti fambelanaka na leswi khoto yi nga ta va yi vula swona hi ndlela yoleyo lava ku bula na vona hi ndlela yaleyo kambe va ri na sweswi a yi le ku khomiweni foni liya ni nga hi nga nikiwa yona ku va hi kota ku fonela va vuhosi hi ta twa tlhelo ra vona ra mhaka matitwelo ya voho hi ndlela yoleyo leswiwani swi endla leswaku hi twa ku matlhelo ha vumbirhi ka woho loko se xiyimo xi tetani swi vula yini hi timhaka ta miganga na ku miganga ya kona leyi khumbekaka ku va ku ri yihi ma hi vona hi ndlela yeleyo hi lava ku ta kota ku twa ku loko xiyimo xi tetani swi vula ku miganga xi ri yini miganga ya kona leyi khumbekaka hi yihi un'wana ni rhumela xihondo a nge 103 a yi le ku tirheni 103.2 a yi le ku tirheni kahle kumbe swa loko yi nga ri ku tirheni kahle ka n'wina tirhisani na lavalavani hi nge swi tivisi hi ku a yi tirhi hikuva van'wana va le ku yingiseleni lava hi byela ku xihondzo a xi tirhi i va Sentech va hi byela va ku hayi xihondzo lexi a xi le ku tirheni va mhaka kona ivi hi swi teka kusuka kwalano hi ndlela yoleyo kambe ke a hi mintweneni va ka hina MEC va vulavurile a hi vulavule swa vuhosi tani sweswo ni nga vula ku a hi njhekanjhekisani hi swoho hi ndlela yaleyo hi yo mhaka na sweswi o la ku nyika va vuhosi va ta na tlhelo ra vona ivi hi hunda ka tlhelo rolero hi ndlela yoleyo kambe ke a hi ku tumingisero wa mina ku angula o ku yini 0860 002 hi ti timhaka leti mi nga na tona eka nhlekani lowu hi ta kota ku va hi ya amahlweni kasi yin'wana mhaka leyi nge le ku vulavuriweni swinene ku vulavuriwaka ngopfu hi yona i timhaka ta vukorhokeri ve ri tindhawu to hambanahambana vukorhokeri byi le ku tini a ni ri ka manghena purasini tolo ni vona na switarata swi le ka manghena purasini swi khuleriwile xikwembu xi kahle xikwembu xi kahle a ni tivi swi vula ku yini a ni tivi swi vula ku yini mhani ngheni ka ku swi vula yini mina vula ku switarata swa le kaya na swona ni vone swi khuleriwile swi tikomba ku se a ka ha teki ku ya kaya ka mapatu ya khuleriwa mati ya va kona kambe un'wana ni komba ku va ku kumeka mati ko tindhawu to fana na va xihosana swa ha tika a ni tivi ku nga va kha ku tika yini hi ndlela leyo ku ni voni ku kha ku pfulapfuriwa ku kha ku ndliwa hi tindlela hinkwato ku vanhu va kuma mati eka miganga ya ku hambanahambana ka yona ni kha ni vona na meyara va kha va executive mayor va kha va landzelerisa hi ndlela yaleyo ku nga va kha ku tika yini ka tindhawu to fana na le kwa xihosana a ni tivi ku nga va ku ri yini hi ndlela yaleyo kambe ke kumbexani hi ta yi pfala leyi ya ka okay ve ri va koho a na ha lava ku ene ni ta va rihisa loko ni hlangana na vona ku hi fike njhani ka ku hi mi fonela hi nga mi kumi va kona la va vuhosi kusuka ka yindlu ya vuhosi ya ka Nhlaniki a hi amukeleni tatana Mbewu Nhlaniki vachaviseki Nhlekani va Mathebula mi pfukile na vayingiseri va Munghana Lonene hi pfuka hi ku yini hi ri ni kha ni vulavula va kha va ku a mi khomi ni vulavula va kha va va khomi mina he vana mi ta ni khomela a ri busy nyana hi migingiriko nyana yintsongo ya leyi hi nga na yona namuntlha kwala tiofisini ta Nhlaniki Traditional Community na vuyeni lebyi hi nga na byona vuyeni lebyi mi nga na byona bya ha ku hi byela mahungu lama ni nga na ku pfumela ku ri tanihi va vuhosi matsaka hi woho kahle va ri yini ku tsaka ha tsaka hi wona a va hi tiseli mahungu mantshwa mahungu lama ku nga khale hi davuke na hi swi tivisa swona leswi a va tela swona a ko va ku tiyisisa ngopfu na le ka vaakatiko leswaku va tiyimiserile tanihi mfumo ku ya amahlweni na ku implementa ti-court judgments leti hi nga va na tona endzhaku ka loko hi yile a tikhoto kusukela a Polokwane hi ya fika na le Constitutional Court se miganga leyi xona a ko va ku tiyisisa
miganga leyi khumbekaka hi yihi ka munhu loyi a nga yi tiveki? Miganga leyi khumbekaka mi ta tsundzuka hi lembe ra 2019 hi December mfumo a wu gazete matiko ya Kabode, Dzingidzingi, Maswanganyi, Dingamazi na N'wamankena na Basani va magazeta ehansi ka tiko kumbe mfumo xivongo lowu a wu lavi ku establishiwa wa ka Maswanganyi. So hambi swi ri tani swi ve tano mfumo wu swi gazetise sweswo kambe hi vuye hi swi lwisa hi xinawu hi ndlela leyi faneleke leswaku matiko ya tlhela ya vuya lomu ma tivekaka kumbe swi nga davukisa swona ma tiveka ma ri kona. Se leswi swi lwiwaku kumbexani mi vulavurile sweswo swa n'wina na va ndyangu kambe mi ri yini ka vaaki hi ku angarhela, mi ri yini ka voho, swi vula yini ku ya mahlweni hi xiboho lexiwani? Leswi swi vulaka swona i swintsongo i ku a ku cincanga nchumu tanihiloko ni vurile ku sunguleni ku hina a ku nga zangi ku nga va na lexi xi nga cinca hi ku ya hi hina na ku tiva hi hina, a ko va timhaka ta ku yimela ti-pronouncements ta tikhoto ti tiyisisa leswaku leswi mfumo a wu swi endlile a swi nga tshamisekangi, a swi hoxekile. Se ku ya amahlweni it's business as usual. Vaakatiko i vaakatiko va ka Nhlaneki, a ha ha languti ndhaku lava hi nga kandziyana loko hi karhi hi lwa tinyimpi leti a tikhoto. Luckily a hi nga lwi hi matlhari, a hi lwa hi maphepha. Hosi Nhlaneki lava va nga hi siya va siye swidyondzeki leswi swi kotaka ku lwa hi maphepha a swi lwi hi tiokapi. Swi nga leswi lava hi nga kandziyana a hi yimeni mahlweni, a ni ri a hi yimeni mahlweni hi kandziyana, a hi yimeni mahlweni hi hanya va hanya ehansi ka mfumo xivongo wa ka Nhlaneki. Ku za ni vutisa ku swi vula yini leswi i mhaka ku mi ta tsundzuka ku ka yin'wana ya miganga a mi kuma ku na swihehlo swa ku pfa ku va na tindhuna leti ti nge ndhuna leyi yi wela hala, ndhuna leyi nge yi wela hala. Swi swa muxaka wo waluwa swi vula ku tani hi va vuhosi hi leswi mi nga ta swi landzelerisa ku ya mahlweni kumbe se swi lunghisiwile? Ku swi landzelerisa ku ya amahlweni hi ta swi landzelerisa. Va kona lava a va fambe na mfumo xivongo lowu a wu endliwile wa ka Maswanganyi. Loko va lava ku vuya kaya hi ta tirha na vona, a va vuyi kaya. Loko va lava ku famba bye bye, a va fambi va ya kwalomu va fambaka va ya kona. No, ya khensa swinene mani. Leswi se ni nga mi kuma va vuhosi vhiki leri nga hundza mbilu ya mina a yi vava ngopfu, a ku ri na vanhu a va yi khoto a ni nga swi tivi ku ve le ka mfumo xivongo wihi. Va fike va kandziyisiwa ka swiyenge swa mabulu va kha va nga ti endli matikhomelo ya kahle. Swi vula ku se ni swi tivaka ku vanhu va lava hikuva va huma ka Bode ni le ka Dzingidzingi swi vula ku ve le ka mfumo xivongo wa ka Nhlaneki. Mi nga hi pfuna njhani hi ku va poyila rixaka loko va fika va hluvula amahlweni ka vanhu tanihi va vuhosi mi ri yini mhaka leyi? Kanene swa poyila a hi leswi manana kumbe tatana wa muti a fanelaka ku swi endla. I hanyelo leri hi ri condemnaka na hina tanihi mfumo xivongo, kambe ku ya amahlweni ta va hi karhi hi tshunelelana na vona loko hi kota ku va identifya hi va tsundzuxa ta mahanyelo ya kahle ku hi xiluleke hina va ka Nhlaneki hi tikhomisa ku yini. Hi swi mi nge hamfambi mi nga swi vulanga? Lexi ni nga ta ku a ni fambi ni nga swi vulangi i ku hinkwenu n'wina a mi tiva leswaku mi le ka mfumo xivongo wa ka Maswanganyi lowu mfumo wa xifundza wu nga wu abolisha wu nga ha riki kona. Vuyani a kaya a ka Nhlaneki hi le kaya ka n'wina, na lava va nga ta va huma ematikweni yan'wana va ku va rhurha va tshama lomu va nga tseleriwa switandi kona. Hi ti lulamiserile ku hanya na vona, hi tirhisana na vona ku ya amahlweni hi tirhela rixaka. Va vuhosi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku hengeta.
inkomo khalanga cancellation enkomo sweswo mingisero mngana lona FM a hi sungula ni hundza la ta vuya hi twa mingisero la nga ta va na nkateko a nghena a ri wo hetisela nhlekani lowu kambe sweswo hinkwaswo endzhaku leswi a ku na supermarket yo chipa ku tlula usave leswi swi vula mbukuto leyo tala eka swimakwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 900 gram ya timpokomo wheat bix hi 49.99 na value pack ya malaria lavis 139.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti 6 ta september 2026 u nga kayeli eka mbukuto leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka usave laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo hi fika emakumu ya vhiki ra mampara rhandi yin'wana na yin'wana ya nkoka thando hi loyi ya taka na kungu ra vutlhari ematsangweni yo hakela nxavo hinkwawo wa xinkwa hi FNB u hakela 99 cents eka Pick n Pay na Boxer naswona FNB yi hakela mali leyi nga sala loko u tikoka xilokweni hi yona ndlela leyi ku oloviselaka budget swipe khadi ra wena la FNB Easy Aspire na Prime Life leri fikelelaka swilaveko leswaku u ta kuma xinkwa xa wena hi 99 cents eka Pick n Pay na Boxer vhiki rin'wana na rin'wana cincela eka FNB namuntlha FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo swipimelo swinawana swo kuma mbuyelo na mimpimo ya kona loko xitoko xa ha kumeka FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula la hi le ka mngana lona FM akomba ndlela ni tirni ku haxela wona chicks suka leno a Masingita Mall hlekani lo hi tshemba ku kwala mi nga ko na n'we mina hungu leri mi lava ku ri hundzisa hi lava ku ta twa ku n'we mi angula mkwini eka timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga vula hi tona nhlekani lowuwani kambe ka hi nga rivali ku swa hina swa vuhosi a hi swi rhandzi ngopfu ku hi vulavula ngo hi swona kambe hina hi rhandza ku swa vuhosi hi mi tivisa kunene swi hundza ma hi vo mhaka ko a hi amukele n'wana mingiseri lo nhlekani ahe butpet mpfukeli papa mina hi pfukile minjhani n'we hi koho mani makala hi pholazi swi yo yini ho swaswa a vona mazanga limpela sweswi mazanga yi khoma ku timbuti letiya ta me ti nga heta la ti nga dya koho la ti khungiwe koho hey ku na timhaka la ka xihoko butupet hina va ka sasi lava ka sasi va ta hi wavinharhu mara loko va ta hi wavinharhu va ta hi 11 o'clock hi 1 o'clock va hi byela ku va chayile voho ene a va tirhi hina tinyuwani va tirha lavaya va vhiki leriya ri nga ndhela le ndzhaku le loko mi fika n'we namuntlha va ku ha tirha va vhiki leriya ri nga hela mara va te hi 11 mara hi 1 va chaya hi nga hi byelani matirhele walawa ka ha ri matirhele ya kahle mara muhumelerisi wa mina i mi yingiserile va ka sasa va ta fane va hi byela ku kahle kahle vo va la ku tirhisa ku yini loko va fika hi 11 hi 1 i chayini i ri n'we van'wani ta mi tirha leri taku na newborn xi za xi yima hi mbyana butipete xi nga si tsarisiwa na mali xa ha tama xi byeriwa ku tanani leri taku ma swi vona ku va hlupha ngopfu vanhu valava Polas ni mitwini hi ta hi sala ndzhaku ni khensiri swinene nkarhi wa n'wena khensiri swinene Polas a henhla ka nhloko ya awara ya mbirhi mahungu ya misava hi lawa na mani Nkosinathi Chauke nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula la a Masingita Mall ni foma na Sunduza wa ka Minga mana siku lerinene dzumba na mina nongonoko lowu nga ta landzela endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi handle ka sweswo tata nkowankowa ngiyana lekahani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela